Ingdeng thongke pratrok sikechok ASDC amahang ke thek arni katalon. UKPO Karbianglong CC pen Khandulialong Monsam ke doji aphan rongasar pen kachingkidam. Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen State Adult Education Asahem Kimi Kangpu. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbianglong pen West Karbianglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nangli na hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kuan lo ni doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu yan cu lo celang yan celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hiyan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen ke wan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kichusi nili non kimelo gastrica kesu pen inang ningkan dolo sita government adawai kabusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ban chupik lo ador kesu adawai chupik lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen pai chiklo jonian bang nili chutang lo labangso kichu pen nili ang thek chilong si no nili kichu da chu muchor lo nili ning kikru kathok vai kisu lapen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomoson si nili chethek long lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop ho 5 troxy nerkapalong humri ignon. Kardom, Pini Adap Abirta long pen ilisami, mirinahan sepi, Pini bertang ton pen arjuponik tha. Kidamtang aruni paikre troxy arni, Karbianglong arlo prek jam adimalong ingdeng thongkebra troxy kechok ASDC amahang ke thekarni, ketalon ponosonsi, bornirja along tami, misen pen, ketalon pon. Kidamtang aruni paikre troxy arni, adapor paikre siya por pen, lakhaing korapli, diopani mate arnam lang PMAC constituency ke parlo, bornirja jutang aklamalong ingdeng thongkebra troxy, Autonomous State Demand Committee T Hekpen ASDC amahang ke thek arni ketalon pon. Lason si mai ching chiaprang Autonomous State Demand Committee lamaing thorsi lama pangjarpon. Reconsolidation Day of Autonomous State Movement lama thipi en ponsi mai ching ponlo. Bangso ASDC amahang ke thek arni ketalon pon amai long Kamal Singh Be ASDC Bokajan District Committee amai phupen mai chepahem phu pon along Sunil Tokbi ASDC BDC Chonbang Ahin pen Aluhi Pachini pon apor en ponlo. Aluhi aman pen Singnot Kro Abarim EM Karbianglong Autonomous Council Anparta ASDC CC Kangtherbe Abarim ASDC BDC Amaipu Bidya Singh Tiso ASDC BDC Youth Amaipu Jameson Timung KSA Dipu CC Manik Ronghang Lapen man ke doke theke dinga tum chetong dun pen mai RDP dun. Lai Asiam hangat thegani talon mangala hello nitum ako reorganize to reconciliation pathaklo nitum mane ako mane puthot mane autonomous state movement kepang tangi basi nitum all mane Karbianglong district plido Karbianglong pen west Karbianglong tan nitum hadakta son border siri bilo mate am hangat thegani bilo dipu headquarter long dolo lapen dokmuka ten golong ta dolo yola sonsi itum long pli adim dolo dak Maya long pinangan chingki jethan ponsi non puthot ASDC aracharya song jakong kapang tang pon thuji aphan RD dojo pen chethan chimum pon pili ko mane kama thap ajok party ban iri lo mane BJP long mane congress long do setan tung ki dolang ki claim ilang pokche sik nitung asemme ke deng ta tung dolang leadership dolang nitung rong lulelang rong lu dang te ra tung ta non mangke wanglo na sansido pinya hong lo EPLC tung damlo rong lu lo rong tung ke chirap chitu do me meeting mu do dumlo athema pini ra tung rong so ke hok lo ni punglo pini national party to nang cari pen pini Karbianglong ra phan ko pilo Karbianglong ha ba phan pilo ke claim congress nang cari
itung thek lang lo kito tanga council aja consta chipang pulo non BJP han mang anso se pini border anda chilang dak dalo pini border long me ka jo pang tang munitu ki kat adu ke dosta pini karbeng long cari atung elected atung MPM ini tung lam the sini je Balibathar pen present terang Karbiang long live. Khandulia long alam ki ke pangsamjia phan pura puthot United Khasi People Organization mate UKPO pen khai ke charwo ington pen monsam pen kido ke dam aprang ason kido ke thakjia phan si chingki chingwai damlo. Khanduli alam ki nonamat kapang samjia phan sarkar atum pen chinglok social organization atum claim chepaduklo bonsitami Karbiang Autonomous Council pen nonamat siding ponangpu. Atheke non saikatiki apor lasi lahin kapang samjia phan lake Karbiang Autonomous Council ke theki ding atum arpudo. KSA song pen ke chinglok hamphang asong atum tami Khanduli along monsam ke dojia phan bor ipon bomlo. Anpar tami Karbiang Autonomous Council ke theki ding atum adimak long along an lahin administration apen West Jantia a CEM Karbiang Autonomous Council CEM atum pen chingki chingwai pe prap nang po. Pinilabang so monsam ke dojia phan ka chingki along Khanduli rong asar rangba snong yusida nong spung tami UKPO asong pen kachuning ripona ting pen monsam pado serak nang popu alam pen kroisi non laso aruyang bong chingki rapet lonang pusi lamthei chepaklang pondo. United People's Organization Karbiang Long Central Committee BDSR Pius 10 Nivelwar atum BDSore PC UKPO amaipu pians gianlang ratane pen Japonlo. Anpartame UKPO klembangku Vincent Sten Sacharias Triam Lydia Mugdo Sutia Sten Treasurer Lapen Khasi Students Union Karbiang Long District amaipu Mardius Saring atum tame chitongdundo. Lapen Khanduli Rongasar Committee a Chairman Lapen Secretary Lapen Members atum tami chitongdon si kachipang samjia phan chekroi dunlo. United Khasi People Organization pen non Khanduli along huri penajok huri human penajok hin cedan nong le celang nong le dekok lo asi non ada Khanduli area village admin pen kachiding rigang tim kelang ala pu hello non prabjin pen la bangso roi within 1 week la bangso roi yongs ningkang sam malikin hin kating sam ye pan alang tum da me kisik lo posinon nak lang tum ning je pon lo la pe tum da kaching ki jeng wai ta me tum ki jeng wai pon lo asi prabjin pen la bangso Khanduli along ningkang sam mate hin kating sam ye pan da me kisik ki dang lo posilang tum ning je lo asi alang tum kata me ni churo pi lo kadom pi lo la pe da kada be Khanduli arat khasi korte khasi penara korte la pengepu karabia korte teman dame ni diga tingri kang tun ke la punalo la bangso prabjin pen la bang da Khanduli area apa ke ada kado be rat teman dame rak citu pen la bangso atumon kapang sami pasin ke tingri lo Ulukunchi pen Hemari Rongpar Karbiang Long live. Non kai kirla porahut kinang sot pulote ke tok kelang ahin henlo tok lang ahin jongsi ke theka ve pulote ajara sonsitami katiku ka sonsi nang mandet lapen pir thelong tame thangnat kachichar dunde ason bensi nang mandet binong nona kai lake digital akai laso jok tok lang ahin ke paprang dona bangke kinang sot binong bangso puthak Assam sarkar hin pen pinangan RDP ponlo Bonta Karbiang Long arlo abangke ko ansi paprang do nangjima la anke thek ponong le. Bangso lama puthak sarkar hin pen matha ponsi toklanga hin ke paprang dun kinang sodlopu matha ponsi toklang ke charli ji aphan RDP ponlo. Lason si kedam tangaroi sarupathar MEC constituency ka parlo number ador solong Bokajan block angkang along State Adult Education Asahem Kimi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminare Dengpen Ingpupon. Kadam baje lo Karbiang Long live kilang aradan phan lalo ladak Bokajan subdivision angkang resemet lanon logo charli bathak kadoko be riso jang panchot kali kikri kisar tumhan samme labangso thegnangji pulabangso lanon hido bom sarkar tu matha ponsi abangso ladak Bokajan subdivision angkang resemet ladak surubothar aha waralong ladak number dorsolong pini ladak bangso edor education office asaham pini pening pupon cheng Sarkar
hin pen loke charle hin koson si ke paprang dunji ma bangso puthak RD piponlo lasi bangso state adult education asa hemchot lapukali loke thana hin sitami piningang bong pangcheng pon popusi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen ningje pon যে under dynamic leadership of EM Madhuram Lekthe আৰু আমাৰ MSc কাদম বাইদেউ ইয়াতে বোকাজান ব্লকৰ এডাল এডুকেশ্যনৰ মেইন অফিচ যেটো আজি ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল আৰু এতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত বহুতখিনি এডাল এডুকেশ্যনৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে কাম কৰিবলৈ আৰু তাৰ কাৰণে আজি যি অফিচ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল দিছ ইজ আ বিগিনিং ইনষ্টিটিউটবিলাকত আমি এডুকেশ্যনৰ যেটো কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ টেট এক্সামিনেশ্যন হৈছে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছে আৰু হেতুৰ পৰা আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো ভাল হ'লে মানে প্ৰাইভেট স্কুলত যোৱাতকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যদি এডমিশ্যন লয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালৰ তেখেতসকলৰ পইচাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে আৰু পইচাৰ কাৰণে ড্ৰপ আউট হ'ব নালাগে ইউনিফৰ্ম আমি দিম কিতাপ আমি দিম স্কুল ফিজ ফ্ৰী তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন ফিজ ফ্ৰী তেনেকুৱাকৈ পঢ়িবলৈ সুবিধা হৈছে এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো মানুহক লাগে হয় এটা সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট খুব বেয়া হোৱাৰ কাৰণে Assam Sarkar hin pen Karbi Anglong Autonomous Council along Alu nang kepali ating pensi adult education hin pensitami sai kiding pangching ponlo la pensi kesitami pi pajir pon bomlo la si bangso adult education koson pentong sai ding ponponi mo iprangsi thek ponlong pom pupusi EM Madhuram Lekthe pen ningje pon India government pen penangan kiding pondo la adult education pa develop ye fan budget long ta dhuri ponlo la sinon Assam government pen sami nilitum council of an alunang palilo asila soteng pen nilitum kamu khata ke pangcheng ponlo ke ot ponlo la tunghan prabjin pen training da pipon Balipathar pen frozen terang Karbi Anglong live Bokajan subdivision angkang Lahorijan malom ongdung sangtia truck national highway thongkep ra sirkep atowar arialong pasang tip abirta ribdunlong Birta kilong dun ating ki kidamtang aruni phai kret trucker ni kang samapor pen ongdung Karbi Anglong pen Nagaland Dimapur an sangtia truck along pen NSCN IM atu men tangkasika suri plira pharoke thom an Texas ke hangduna jok manghu haksi gari pasang lablo Aprangsi Karbi Anglong live kilang naman kardom pajirlo non nili kidoke dak Karbi Anglong pen Nagaland hoy Lahorijan along mate ladak Lahorijan Karagaw po ali chiko along sido ladak nili pini nangka humri nangkok atam theke la pohenlo je pedabada pen Karbi Anglong sangti kesang atrak mokha prai humplike phokep ne do Nagaland arlo damde kopi opposite damde lama pulote nilitum abirta kilong la pohenlo je sangtia agari pen Nagaland gate ludlo pulote police tum pharo pho and po la pen forest tum pharo clear thongke la pen non aprang ipinang ne pusipu non ke mama party pulo haladak Nagaland long ke tum mama party to aphan suri plira pharo ke thom pinangji pu pen ajoksi la hai sangtia gari damde dat mate Nagaland alu lulu dat pusinili tum biota lo chini kang tung alam ke la pohen lo sangti ke non ke Karbi Anglong arlo silong chotla Nagaland la pen Manipur ke long thai velo Karbi Anglong sangti si ke damtan ningkan krep ho ningkan koi pen pador bom lo sitame Nagaland atum pini anian sitame la hai matha the alang tum Manipur la pen Nagaland Karbi Anglong sangti jong si avelo te alang tum kikim ke rang akam masih construction masih unelu hala dak bangke bon sitame la tum Karbi Anglong pen kachupon asang ti atrak mokha to phan lapuson aron repen ke hang ke pai vai ak pen alang tum ke hang men suri pli nei suri pho nei lapuson ke hang abang ke si banghumi me alam lasi isi Karbi Anglong Autonomous Council tame labangso aputhak RD chipidun si me lapen ang pas tame Forest Department IM lapen Forest Department tum DFO tum lai kadok avil lapuson koson si Karbi Anglong hormu Nagaland ka chujordam kisung aratma Sangtia truck ahem phula pen driver tumpen ki than pon ki kedam tang ko an aningkan pen sita lason NSCN IM apan Texas pi pon long lelang sita non men nang ke hang duna bangki manghu me lokusi pachini pon
और ये तो पब्लिक खान तो बीसी रेट कैसे कर ले ना माने अच्छा तो बालू तो कि नागालैंड ते नापाय नहीं ना पाए नागालैंड ते ना पाए ये तो सब आसाम पर आए जाए तो कार्बी आंगलং बालू নহলে তো হেঁতে নাগালেণ্ড তো চলিবই নোৱাৰে 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 তো এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া আৰু পইলা যেনেকা নলয় আছিলে এনেকাই নলৈছে ক'লে ভাল আছে আৰু লৈছে ক'লে বি এইটো পাব্লিক খান তো জানিব লাগে নাগালেণ্ড পাব্লিক তো সব জানিব লাগে এইটোৱে জানে Sangti ke kai keta Karbi Anglong pensi Nagaland aphan ki pipa dorpon bomlo. Karbi Anglong sangti jong si damde pulote Nagaland along ke sangti amat si long athayave ki kim kerang asay amat si sangpokji. Lapu an kirap kilong boy pita Nagaland asor mathawang wisi Texas abang si nanghang thurong ke sungkrunglo. Ate ihuma sangti chojordam pulote suri phoan si ale long choji. Lasopen Suri plira pharoke thom idet pulote ale puke avidet lo la sila so Texas pen pa jok pon pregnancy pusi ninje pon reki क्यों रुका हुआ है आप लोग यहाँ वो गेट में खर्चा बढ़ा रहा है लोग इसलिए कौन सा गेट नागालैंड गेट कब से कल से शाम से दिन हो गया कल से रुका है अभी कोई बात करने गया अंदर कोई नहीं गया करने नहीं गया अभी क्या होगा आप लोग का वो लोग नहीं जाने दे रहा है सर वो लोग तो रुका के रखा है लोग ना 300 लेगा और उधर पब्लिक तो नहीं मानता है इसीलिए हम लोग तो पार नहीं कर रहा है पहले बार दिया कि नहीं पहले भी लेना था क्या ऐसे गाड़ी रुका दिया लोग पहले से भी बोला वो नागालैंड पब्लिक तो मानता नहीं है ये लोग जबरदस्ती पैसा हम लोग से मांग रहा है लोग तो हम लोग कहाँ से देगा सर Bukajan pen anantirang Karbi Anglong live. Tangte Pinyada Babirta ke lapansi kang ton poniklo.